Da je istraživanje najbolji početak svake dobre priče, svedoči i Facebook stranica Svako dobro Hemofarm. Cilj je bio da ponudimo fanovima bolje, korisnije i zabavnije sadržaje. Ali nismo želeli da nagađamo i da ih razočaramo. Odlučili smo da ih pitamo za mišljenje. Angažovali smo agenciju za istraživanje tržišta, bili smo kreativni i prilagodili klasično istraživanje online formi. Smislili šta želimo da saznamo, sve ostalo je naša priča o uspehu. Fanovi su nam pokazali šta ih zaista zanima i koje sadržaje žele na našoj Facebook stranici. Vođeni njihovim potrebama na osnovu rezultata istraživanja, kreirali smo novu digitalnu strategiju i ponudili kvalitetnije sadržaje. Pronašli smo prostor da pored zdravih životnih stilova ispričamo i nešto o samom brendu i paleti Hemofarma. Zajednica je dobro prihvatila novitete uz znatno bolje efekte postova na obostrano zadovoljstvo.